yanamathela leyansizwe kulwela yanamathela leyansizwa. Uyabona mangcwele kukhona ingoma yeinkonzo ethi ukuhlabelela kuyamjabulisa kuyamthokozisa odabukileyo. Uyabona ke kuleli bandla uShembe wasenzela imshini eyenza ukuthi noma uzwa kungathi akuvume uvume vele kuvume yona. Bese uthola umuntu oneminwe njengaloyana othi umenamathela ubone usesiphambi kaShembe kabonga uNkulunkulu. Nkosi enkulu enhle yasebusheni mama Nazareth. Siyabonga abantwana benkosi umsa ezulwini umshumayeli ngengoma sihole ngayo inkosi zimkhulise amen. Singena endabeni enzima abantwana basezulwini engaziwa ngumuntu. Indaba kaShembe ilikhuni ngoba abantu abakwazi ukuyixoxa kahle abantu abadala abakwazi ukuyibeka ukuthi uShembe wathi akwenziwe njani uma kuyilolu suku lweSabatha. Isiyagcina ke isikhulunywa nayithi siba ngaka le ndaba ngoba uNkulunkulu ebuka amazinga empilo ukuthi aya ngokuya yashiyana. Ifuna impi kaSathane siyikake ngezindlela ezahlukahlukene kabonga uNkulunkulu. Ngingwabajele kwashabisa abantwana benkosi ngiyajabula kakhulu ukuba phakathi komuzi elokusile namhlanje uShembe ungiphe isibusiso sokusonta lapha kunomthunzi khona ilanga ngilazi namhlanje. Ngiyazibongela nje nami abantwana benkosi ukuthi uNkulunkulu angikhumbule ngalokho ngoba kwesinye isikhathi uShembe sicela izinto zonke insuku kuye. Kodwa kuncane lapha sibonga khona ukuthi Shembe kanti uyasithanda. Amen. Sisenkonzweni yeSabatha abantwana benkosi esayenzelwa umenzi wezulu nomhlaba. Ifuna ukuthi umuntu olapha endlini umuntu ngomuntu azifune ukuthi ngesikhathi uShembe senzela leli Sabatha engabe wena liyakuzuzisa yini? Engabe wena ukuhamba kwakho ushiye izinto zakho kufanele kuzenze uyazuza yini? Ingoma amakhulu amabili anamashumi amathathu nane 234 ehlabelweni zamaNazaretha ngicele izwi elilodwa uba uNkulunkulu angiphe lona kuphila abantu bakhe. Amen. Omunye uyongibambela encwadini engcwele uJuda 1 ivesi lika 5. Omunye uyongibambela abaseRoma 8 ivesi lika 35. Siyawuvala ngencwadi ikaJeremiah 29 ivesi lika 7. Wena fanele ukubonga ngiyakubonga nami wena fanele
yanamathela leyansizwe kulwela yanamathela leyansizwa. Uyabona bangcwele ukhona ingoma yeinkonzo ethi ukuhlabelela kuyamjabulisa kuyamthokozisa dabukileyo. Uyabona ke kuleli bandla uShembe wasenzela imshini eyenza ukuthi noma uzwa kungathi akuvume uvume vele kuvume yona. Bese uthola umuntu oneminwe njengaloyana othi umenamathela ubone sesiphambi kaShembe kabonga uNkulunkulu. Jude 1 uyithathe verse 5. Iyo into engiyizele lapho ukuzokhumbuza umuntu ngomuntu hayi ukuthi asazi ukuthi uShembe uthini. Niyakwa babisini niyakwazi ukuthi uShembe esiphambi kwakhe umthini. Kodwa udinga ukuthi ngesikhathi nemizuzu ke sikhumbuzana ukuthi ubani esiphambi kwakhe. Ngeke sikhumbuzana ngemlomo kuphela kodwa sikhumbuzana nangemsebenzi. Kokheli ingcwele ingcwala sami sasezulwini bengisathinti ipin code yami engayiphiwa Shembe. Yabona uma ngeke ngathinta le pin code ngathi ngikhokhelo ingcwele ngisuke sengazi ukuthi yami Ariel isemnambithi ngoba ngikhuluma nawe. Ngisuke ngazi ukuthi yami Ariel iphakathi kokamayekisa kabonga uNkulunkulu. Lento isiza wena ukuthi njoba ingoma zonyazi zu242 awube neyakho ipin code. Ukuthi noma ubone ukuthi ilanga liyakushonela ukuthi imkhokheli kokhelo ingcwele ingcwala ifuna kuShembe kuzwe ukuthi lo muntu ohlabelelayo waleli yathempeli enezihlahla ezinhle zomango okuhlala phansi komthunzi akuzi ukuthi sekunguwe lowo. Ngoba leyo kuzobe kuyipin code yakho yokusondelana noShembe. Noma ngabe usuku olungakanani udaka bakuphushela phakathi abantu sekusela ulimi kuphela ukuthi imkhokheli kokhelo ingcwele ingcwala ngelinye ilanga ngoba sizokhumbuzana abantwana bakhosi ukuthi uShembe esiphambi kwakhe uphethe yonke inhlobo ye-screwdriver nesipanela nesando sokuqangathi umuntu alunge. Ngelinye ilanga sengenzela wena lapha endlini. Ngelinye ilanga inkosi yesibili kuleli bandla ihuka lizwa kuyangqongoza umuntu sehlela kade pheyiyatha khona insimbi abayifarayo labafana laba abaphatha eshaya izinto othi umuntu uhleli uzungathi awusenazona uzungathi awusenasikweleti namuntu lokho zisho kancane insimbi zithi sebeyithintile abafana uzungazi ukuthi awukweleti ngisho umakhelwane animbange ngishinkulu izwi inkosi yamaNazaretha emnyama bisithi inkosi ngena angangeni umuntu iphinde futhi ithi ngqongqongo emnyama athi ngena ingangeni angangeni umuntu azashoma walo wasezulwini athi ngena angene lo muntu bese sisoxe ngesivalo hawu uwesibani bani uyangiphazamisa angilindile amaNazaretha ithi lensizwa esithela ngesihamba
hayi Nkosi yini kodwa mina ngumoya owangena mhla kubhajaji sisibanibani yenisele lapha ethempelini mina ngiyile ngane eyangena mhla ibhajadiswa ngizobika Nkosi ukuthi njengoba lo muntu esele lapha ethempelini njengoba uzobuza ethempelini bazobethi amen uyingcwele uzobelele uthi ngizobika ukuthi lo muntu njengoba kunomthandazo wokulala kunomthandazo wokuvuka kunesiguqo sikaThwalofu akavuki uthi kukhasa uthi ngisho umshweli engamemeza athi asambe sekuvuka nathi siyolwa nedemoni emzini kaSibanibani uthi ayakuhamba obani phela siyithandwa ngamshumayeli uthi ngisho ngafika umfundisi okhuluma kugabuka izipika uyalala usalele uthi nomuntu njengoba kuzobe kuthiwa amen uyingcwele uzobe ngezwe lokhu kuthiwa ithi Nkosi yamaNazaretha pho ngenze njani uthi ngikhiphe kuloya muntu hawu uma ngikukhiphe loya muntu uzokufa uthi ulungilafe wandise inombolo ebandleni eyizondo ushembe ngoba akakwazi ukuthi uma ushembe ezintethe athi amen uyingcwele igama elithi amen igama lesiGreek elithi akube njalo uthi uma ushembe ethi Inkosi inibusise ungasho ukuthi amen awu uthi wena kungabi njalo hawu manje ngizokwenza njani udaba lo muntu uthi ngikhiphe kuba ngoba ngiyafa ngiphile ingane yakho owangena naye emanzini isaphila yini ingane yakho mhlawumbe ubeka isandla ekhanda uthi egameni likaBhobheka egameni lekulaka elenyanga yezulu elothingo nonyazo ukhona manje iyaphila leyo ngane amen ya amen ke amen amen ya shilo ngathi umfana uzongisanganisa ikhandalo amen ya buyele ethempelini ngizomncenga lo muntu bese kuphuma lo muntu ethi lapho bese iphuma Inkosi yamaNazaretha kuthi amen sanemkhosi ulele ingene Inkosi ikhuluma indaba ezinandi yasezulwini sihala amen uyingcwele uzokuthatha ithi Inkosi kunengilosi kaDila phezulu ithi ifuna ngiyikhiphe kuSibanibani ngomdakula ngekho wasela wavuka lo muntu wabaleka wayobhada ngocingo wathi akulandela wabuye lo wathiwa hayi ushembe usekhuluma isikhathi eside kakhulu ngizocela le ndoda ibibani ihlabelele noma yiphi ingoma eyithandayo yasemhlabeni yayisukuma le ndoda yathi bani ube ngihlala nomathananazana kuyenzeka umuntu bashumayela lapha endlini akayikho lapha endlini ucabanga isitokfeleni emabhukwini uSibanibani akakhokhile sesimbhale ngempela lo kodwa lapha endlini funa ezofika indaba zazezulwini kodwa ucabanga le muntu wena ke mkhokheli kokhelo ingcwele ingcwele ngithe ngiyaphenya lapha eMshumayeli ifode bengifuna ukulifaka ile Nkosi yesibili angeliboni lapha emotweni bengifuna ifode leNkosi yesibili ngoba iNkosi yesibili uma ngiphethe yona ngalelo langa kusongamalanga bodwa ithi ngelinye iNkosi yesibili kuleli bandla ulanga phuma sibothe uthi senile eMaNazaretha nina abantu manje bephenduka ababe abakashembe ngabe yini ithi ngelinye ilanga kuJuni ithi umuntu ngifuna ngoJulayi abuye nabantu bakhe abaphendulile phumani niyoshumayela zonke inkalo uyabona la leli thempeli liya lapha umthetho walo lele siguqe kulo liya lapha aningizwa uyabona leli thempeli njengoba sigcina la lapha liyakhona leli thempeli ithi Inkosi yamaNazaretha hambani ufike uphendule umuntu wakho waphuma nalo untshangase waphendula bakhe nobiyela baphendula bakhe nojele waphendula bakhe babuya
wayesethi osezulwini mayifika wathi umuntu akahlale nabantu abaphendulileyo base behlala afika buze wena biyela abakho la athi osemakhosi abambi adlule ekujele ngabakho ayabambi aye kufakazi abakho ayabambi aye kubona abakho la inkosikazi kwase kokhona inkosikazi yodwa yathi inkosi yamakhosi bese kuwe wathi inkosi ikubusise ngena nethempelini bonke laba bantu abathi banabantu babo thathani laba bantu wena niphindele nabo emakhaya unabantu bakhe Nazaretha wena leli thempeli uma siphuma uma kushoniwe kwamakhwelana noma kunosisi kwamakhwelana uma yethi umshumayeli ingane zakwethu asiphuthume lapha sihambe siyothandaza siyotshela laba bantu ngoShem bayabuya besala laba bantu kodwa kusiba bakamshumayeli akusiba bakamkhokheli akusiba bakamvangeli akusiba bakamfundisi abakanshele yasize yasize enkosi ngiyasize ngiyasize nkosi nawe ngwelo oluthando Roma 8 uyithathe ku35 beka isithupha fakazi uyashesha sibophe igubhu beka isithupha ngiyakwazi beka isithupha ngifuna ukuthi maye ifunda ufakazi uyifunde wena ukuthi ukuphi kulevisi ngelinye ilanga kusuke inkosikazi iyaphenduka mfowethu bathi asizophenduka abantu bashumayeli bazobe bephenduka belibuka emehlweni ukuthi usizi lwabo niyalubona yini nithwele kanzima bashumayeli ngoba nami ngisho ngakhuluma kangaka ngikhayeli base kufanele ngimnikele ngiyaphenduka ngibheke ngalo uyabona ke lengubo lomuga abantu bawuthatha kancane kanti lomuga ushembe khona inkulumo yayibhala emhlabeni ngalomuga ayichaza mina soyichaza mina yabona umuntu ongake kuthiwa wendelela umshumayeli ungathandaza izume ngekhaya ngathi makuthiwa umuntu abheke enhlaka nomkhokheli into yakhe iphandle futhi la siyakhona ekufike ngoba ngisho nami ngingashumayela ngize ngime ngekhanda phansi njengoba sizoyovala 23 ntambama uma ngingaguqanga phambi kamshumayeli into yami iphandle mina ngikhuluma ngo23 ngikhuluma ngebhuku lika 23 elikhona esiphambili sami ukuthi nali ibhuku lika 23 ngiyazi ukuthi uma ngisondela kumshumayeli ngizothi nali ibhuku lika 23 uma ngibheka esiphambili angisanibona zaze lishonela kodwa ngikhuluma ngokuthi lengubo lomuntu omnyama ngifuna sengathi ningasifundisa ukuthi uyahlonishwa nisifundise nini ukuthi uyahlonishwa ngoba umuntu okhuluma isinoma kanjani lomuntu omnyama ibonakala into emnyama esukuthelwe kuwo kubonakala emhlophe thina sishide ezimnyama ngani bese ingena nonke usuku inkosikazi ngelinye la
ngikhuluma nomuntu olapha endlini othi mina inhlupheko ngingamthanda kodwa inhlupheko lena engilandelayo kanti ngeke kwenza ngoba ikhona inhlupheko eyikhona uyabona uma ngathi asiqale la sibhekele sikhulume ngenhlupheko ungafisa ukumba inhlabathi ushone phansi uyasuka lenkosikazi uyaphenduka uswa indaba kaShembe iyakhulunywa uyaphenduka lenkosikazi hawu kube mnandi angisondeza amanye amakhosikazi sengathi amakhosikazi uma inkosikazi entsha ephendukile ningasondela kakhulu kuyo ukuze niyigone enze ukuthi lo muntu usizi ngoba lapha endlini ningajabulela ukuthi niyanda nibaningi kodwa jabulelani ukuthi niyathokoza inonke ngoShembe yaphenduka lenkosikazi umnandi ayigona umkhokheli ayigona amakhosikazi ayabele neminqwazi ibe yinhlelo ifane ngamanye amakhosikazi umkhwenyana uyasebenza eGoli inengane encane kuthe kusetshenzwe eGoli kusetshenzwe ikafuleni kuvele kuwe ibhawuti elikhulu lengane kanti umkhwenyana lapha uphunyula umakala umkhwenyana bese ethi wafa ukushisa ake ngidle nasi sifike bengisipheke hostel athathe lo makala ubeke phansi phezulu hayibo nali ibhawuti lithi akeso lahla leli bhawuti la ilafike lamekhanda wathula khona wangena umbike ekhaya kwathiwa nkosikazi umyeni wakho usehambile eGoli inkosikazi yayishaya uNtombeni hawu Shembe ngisanda ukukhetha nje usungibonga kanje hawu Shembe usuphi umyeni wakhe emehamba angani Shembe mina ngisuke ngikhona ngwesine enkonzweni yesipilo umyeni wami uhambe kanjani afika umkhokheli nomshumayeli bayinduduze lenkosikazi bathi hayi buma sibanibani naye wahlala indoda yakhe ihambile bukuma sibanibani wahanjelwa ingane kodwa nakho ukhona bukuma sibanibani akaze ayithole kwanhlobo ingane kodwa buku ukhona yahlala inkosikazi ngoba igonwe ngamanye amakhosikazi base bekhomba ingane nansi seduze kwetika kodwa nansi ingane yakho izokhula mina siyebulala yakhula lensizwa ngegama lika Shembe yakhula lensizwa yafunda umatric yaphasa umatric yathola eYabo 7 yajabula inkosikazi yathi ufakazi wakho sinyawo yathi siyobonga abani kwaphela amasonto amathathu yakhula lensizwa yashona wena ke malusi mina ngithembele wena malusi welithemba mina ngithembele Shembe seqeda bonke abantu engibathandayo uthi nangu Shembe seqeda bonke abantu engibathandayo ngoba wazi ukuthi unoNkulunkulu kwathi yafika umshumayeli inkosikazi ayivume ngisho besitshalo iliphosa ngewindi iyakhala inkosikazi hawu ulwesine lwami u14 wami engihambayo inhlangakazi iKhenani ebuhleni niba khona kodwa uNkulunkulu usungaze uthathele ngani wafika umshumayeli nomkhokheli nebandla bayiduduza lenkosikazi bathi malusi inkosikazi umshumayeli wayo eshabelela kanjalo yehla kwehla ukukhala yathi hawo kulungile akahambe umntanami akahambe umyeni wami ngoba sekufika umshumayeli wami wafika nomkhokheli Shembe uyangibona isisinde sekulengubo umuntu othulisa umuntu ehanjelwe ngabantu kunede kuhlabelela yena ehlengensika ehlangobonda athi usefikile umshumayeli wami enginikela kuye noma insizwe zingakanani ngoba usethemba luso lithemba mina ngithembele kuwe ngesakhe isandla sekuthi ngelinye ilanga
hey lapha ethempelini lakithi ngangifakele imali sekuthi ngelinye ilanga ukukhala nakhona insimbi ke noma igogogogo kodwa ziyakhala siyazizwa ikhali njena zalapha ekhaya izikaqoqoqo zezinsimbi bese kuphumile lati aphuma ubaba osane lati afika libeke lapha bese ngicela insizwa nami sengumshumayeli phela sengiyasizwa ngithi insizwa uSibambane ayisithathele umthandazo ithi bongenu Jehova Nazaretani yebo Oba awe msawake lensizwa kade iphethile ati awa green party hawu ngumntwana sayisukuma insizwa izazi ngakangiphambana nabo ngiphikelele endlini ngiyofuna amanzi kaShembe namafutha ngamzokhwehlela njengemoto ngasho ngathi awuShembe sokugcina lesa special wafike walala phansi komuthi wathula khona la ilati eliphume nomunye umuntu endlini selizobuyiselwa ngomunye sihambe siyoyifihla lensizwa sifihlwe ngesizotha lensizwa ihambe sidabuke ethempelini ngesonto lapha sibuya nje kade siyibeka lensizwa lapha sihlala nje sithi siyanethezeka emakhaya bese kungena ucingo ufone insizwa isiyakhala lensizwa mshumayeli yini kwenze njani usehambile umkakho ubani uMasibambane la usotana ethempelini usehambile kade siyobeka lensizwa namhlanje sekuhamba lona ngesonto elilandelayo isathi lapho athi amakhosikazi nakhulumaleze nashona wenkosi ningakwenzanga ukulungileyo sayifihla lenkosikazi sayifihla kathuleka sibuye esontweni sayokhalelana njengamaNazaretha kwakungumhla ka22 ngalelo langa sizoya 20 njengoba kumika nje sizoyovala 23 sekuyadliwa ekhaya ukudliwa kusinyama sengiyaphuma ngiza kwenyini manje ngizwa abantu phandle othi mbambe ubone sebanjwa manje uyangena insizwa ngababa yangena isishile lapha ngemva isiphuthe kanti ithe ihlala phekwe bhalete yahlala phekwe amanzi abilayo yangena phakathi lawa naye amanzi angena ngomuva phuma ngomlomo wena ke manusi welithemba mina ngithembele wena malusi olithemba yabona abangcwele le moto engihamba ngayo yagijima le moto ngifuna ukuhamba nami uma usuka ekhaya uya kwahlabisa esibhedlela u5 minutes kodwa ngahamba imizuzu emibili inamagiya awu7 udrive inamagiya awu7 uspecial inamagiya awu14 2 minutes ngangena esibhedlela kwahlabisa yafika pregnant ngalo so funda ngoba ngahanjelwe insizwa kufuneka ngemlahlo she ngoba nawe wahanjelwe ingane yakho ufuna umlahle mshe
le nkosikazi ya indoda yawelo ibhawoti langena ekhanda yathula ophinde wahamba kanti ufike lapho ushembe kube ungabu lapha nje uphela isonto lonke ungadlile bese kuthiwa la ushembe ya noma unesizi uhanjelwa zihlobo zakho noma unosizi izingane zakho idlala utshwala ziwuthola umsebenzi noma unosizi izingane zakho azigani ya noma unesitha izingane inwele zekhanda lakho ya noma ulambile nje abade silapha bekudliwa hey manazaleta uma ngabe ukuziwe esontweni kulokhu kudla kuningozi khona kulokhu kudla nikupheka amakhani nje kwesabatha anokuphaka bonke kuze empeleni futhi ungaphathi isipuni sakho wedwa ngoba khona umuntu ohlezi lapho ukudla lokho kwagcina ngolesithathu wena uyasivula isikhaftini uflathele ubheke emagamisini nezansi kunomuntu olambile kodwa ukudla ngokwesabatha uyabuyela ekhaya uma ngabe ufika ekhaya ukudla akusemnandi sekumnini uyaphatha yoprocessing yelilanga enikukuyaya esaleni isikudla kukuningi yafika ngofa lokho iyangofa bazongena ikhanda athi chitha ikukibona ukudla okuchithwa abantu abangafuni yakungofa yathi chitha sitshela ukuthi laba abantu balahla ukudla bakulahla nami sekuyangixaka ngikudla kuze kungene emehlweni bese sithi ukudla lapha ekhaya kuyaphela akuphela ukudla lapha kuphela kuqedwa yithi ngoba thina ukudla siyakuphela sithi ukudla kwesabatha ungezi nakho lapha esontweni kudla umuntu akuphi isibusiso ufuna ukuchitha ezaleni ntambama nezingane zakudla kwesabatha kufudunyeza kodwa ukhiyile ekhaya waphaka lokho okuncane phela uyadayeka kodwa uphele bekodwa uyafika lapho uthi khoko uyafika lapha izingane ukudla kwesabatha ayisakuthani seyifuna ukudla flesh sekuyathatha lapha kuchitha ezaleni ukudla lapha ekhaya asasakaza lapha ekhaya sahamba sishula impuphu yaphela uflawa yaphela inti yaphela kanti wena ugaya amatabunga wawachitha ezaleni kube khona umuntu olambile lapha endlini odinga isibusiso odinga nje ukuthi wena imphumuzo uthole isibusiso kodwa ukudla kwesabatha kuphela ukushiya ekhaya uphelele ibhodlela kulezi kodwa uzahamba kulokhaya bese solution masithala zakuye sithi impuphu yaphela kanti impuphu iphelele ezaleni ukhona umuntu ogqoka ibhayi lapha endlini bomama ulokhu waligqoka ngomeyo Zulu baba esegibisini uyaligqoka usezuyesaba usegqoka ekhaya iphuma egqoka umnazaletha ngoba sizomahlulela sithi uhlubule agcine engakwazi ukusonga ngoba nakhe nebhayi lodwa selizela ukuthola lapha engqulwini abantu banama hips phela ya lezi ingozi akade ngiyibala ezehlela abantu ezehlela nabagcotha bakaNkulunkulu ukuphendukela nomndeni kade ngikhuza abantu ngoJulayi ukuthi yekani ukuthandaza uthi Nkosi thatha izitha zami engizaziyo nengingazazi ngoba uzophelelwa umndeni ukhona umndeni oyizitha zakho uzohamba ngegama lakho kodwa ukuthi nesitha akusho ukuthi thandaza uthi Nkosi thatha izitha zakho kuzohamba umkakho wena ngathi umkakho izitha zakho uzokadile ngokufana kunezinto ezijuka abantu emhlabeni kodwa lezo zinto azisho ukuthi asehlukane noShembe uShembe ngisethule ngasho lutho kuwe uShembe ngisesmile umbona bese uvela uyaphelela uNkulunkulu ngisethule abantu abahamba nomhlangano bake bebone indlo yomsa ifika ingene epulpit yake yangena epulpit kuloko siphuma nomhlangano ayibona lo mhlangano ebesikuwo ngeswelthi ngawubabaza kuphi lo mhlangano ngeswelthi ukuthi ngawubabaza kuBashumayeli uShembe kangifithi uba ngubabaza ngeke bebabaze njengami ke ngubabaza yake yayibamba ekamayekisa ihlanga ngiyihlanganisa yaya le pulpit iyaphithizela epulpit hawu ubaba kwenze njani waphithizela epulpit wathi bantwana bakaGombela sesiyaphuma manje ngicela ukuthi uShembe ahambe nathi yathi miphuma lapha ichuza ibheke kuba kwamkhulu kwasala qatha ngenjongo ngomuva abantu ibheke ezantsi kamayekisa yehla yathi yobamba ezantsi la yathi mifike esikoleni lesi silaphona esiphenduka ibuka ngithi yayisexamalaza ngalibona ikhanda liphenduka kanti ubali imphefumulo engeke ifike ikhema waseyithatha ekhopheni waseyithatha nje uthule akatshali muntu uShembe uNkulunkulu ngisethule sagcina ukumuza ekhuluma epulpit sayisagcina samuza esesekhelana indlela yonke uShembe uthule
nawe empilweni yakho ushamba uzokathule angasho lutho. Kodwa kuzobe kungasho ukuthi ungamthandaza, kuzobe kungasho ukuthi ungambikeli ngezinto ezikwehlelayo. Amen. 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 uJeremiya 29 ivesi ngelase. Yabona manila mina angazi ukuthi uShembe wayengayenzi ngani ngakithi lento ukube nehlahla nje siyafayina ngale bashini lapho kanisonto kahle la. Uyazi umuntu uma esonto ehlezi phansi kwesihlahla kushaya umoya kanje udlula ngisho umuntu ose-office ene-aircon ngoba lo moya ngowemvelo osuke yihlahleni. Siyafayina ngale ngakithi sengathi uNkulunkulu ukuhlala kwenu kanje enganenza nazi ukuthi niphambi komdala wethu bese niyathula. Ithi yona anofuna ukuthula. Uyabona amani lapha ezini ungabusambuka umuntu omshiya endleleni niza lapha waya kwenye indawo wena buka lapho uma senifikile nifike nifuna into eyodwa ukuthula. Abanye baba bafikanga kamnandi lapha ekhaya, bathunjiwe lapha basokwa khona bayithola sebelapha ekhaya. Kodwa uma befika lapha ekhaya kuthiwa fike lapho bese ufuna ukuthula, ngoba ukuthula khona kuzokwenza ukuthi uma ningaqokozeli kuleli thempeli ngisho emakhaya nisuka kuyinqokozeli izophela. Kodwa uma nifuna ukususa ukushisa hambani ningaphinde nibuye lapha, ngoba lapha sifuna ukuthula. Niyabona ukuthi sihleli kahle kanjani? Niyabona ukuthi sihleli kahle kanjani? Laba abantu engithi mina baya kuleza moto bazofika bathatha indawo yethu thina masixokozela. Funda niukhulekela kuJehova lo musi lo. Abanye abantu eminye imizi makuphumisi, eminye imizi iphuma bahambani. Iphume kanjani imizi? Kodwa kusho ukuthi njengoba behamba bazofika bafe lapho baya khona. Akusho ukuthi laba basala bazosale befa. Kodwa kusho ukuthi usuphumile umuzi. Kodwa lapho ufika khona fika uhlale khona ngokuthula ukuze uNkulunkulu azolunguza ukuthi kuthulelweni lapha. Hawu lapho kudunyiswa igama likaJehova. Bathini laba bantu bacela ukuthula? Hawu bafowethu. Nani niyakuba lokuthula? Angithi awuyiphinde bafakazi. Awuyiphinde. Bashumayeli uma esafika sahlala la nasifundisa ukuthi asifuni ukuthula. Uthule lomusi. Emakhaya obaba nobaba omkhulu kuzoba nokuthula. Ngoba sisuka endaweni enokuthula. Sinani Uyabona masila uthatha umoya wakho noma ngabe zingakanani izinto ebezikunceze ngamakhizana umnikele kushaya. Kodwa bese sigada basebenzi. Bese sigada ukuthi ushaya umuntu akashaya uyayikhomela. Bese sigada ukhombi kahle. Ukhomba ngendlela enenduzula. Njengoba kwenzeke emzini sekuphakameni basuka induzula. Siyithole sesephelele. Yelinye ilanga ngenzela ukuthi ubheke ezinye izinto sengathi wocela iso likamoya kuzo. Ngelinye ilanga umfundisi thizeni uyafika esontweni uyabatshela nje bazalwane sengiyabona amandla asephela kimi. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angikhanyisele ngibone ukuthi ubani ozongena kulesi sikhundla sami. Zikhundla phela le. Ayi bonke abantu baqale bayilungise. Baqale bahlale kahle emshweni. Na uma sika sakubona nje ukwehlala soyilungisa. Baqala bonke abantu bahlala kahle, baqala bathenga namasudu abantu. Bathenga zonke izinto. Mase befike esontweni nomehamba siyacaphela. Akasadadlazi, useyacaphela. Ukuze phela umfundisi angibona. Ithi leli ilanga lensizwe endala ithi namhlanje ngiyagcina lapha.
futhi ngiyabona ukuthi sengihamba nomphela. Kodwa khona into engiyicelile uNkulunkulu engazi kahle ukuthi iyokwenzeka. Lo muntu leyo sign eyokwenzeka eyohlala kulo muntu yena umuntu obekhonzwe uNkulunkulu. Esivalile isizwe ndawo yahamba emhlabeni yafihla. Kanti iqhumene nalabo bafana barekhoda labafana ukuthi umfundisi uthe kuzokwenzakala. Uma befika abafana basebeyidlala iUSB. Ithi USB bantu abami lapha esontweni umuntu ozokhonjwa uNkulunkulu kuzongena uphaphe luzongena ngewindi. Uma lingena ngewindi lolu phaphe luzondiza. Kodwa umuntu oluzomthatha lolu phaphe umuntu ozofa. Yasiyahiqiza iUSB wahamba ugesi yathula. Wasekuhlela abantu sebemathinta nyawo manje kukhulunywa ngokufa nje sekukhulunywa ngokufa. Yasiyaqala ingoma yathi kusisiwe egameni lenkosi lase liyangena uphaphe ngewindi. Kanti the iUSB umuntu ozofa baqala balibona uphaphe selokundiza ukuthi uphaphe sebeliphelela abantu bayabaleka. Babaleka abantu bagcona ngaphandle wabuya ugesi yakhuluma iUSB yathi umuntu ozofa enyameni aphile emoyeni iUSB umuntu uphaphe bendiza bahlala umfana waphuma ugiya phansi umfana usengumfundisi. Baba ngingumntwana wakho awunuma nomumhlaba ungathanda sengathi singakubuka lokho ukuthi no akasekho enyameni usesemoyeni ngoba ekhonze uthela. Sengathi uNkulunkulu angasenza sibe uthula sikwazi ukumbona umuntu ofile enyameni waphila emoyeni ngisho namathele enhlamba kodwa aphile emoyeni athathele lithembu likaShembe ayolifikisa ezimotweni lapha athathele ithempeli likaShembe. Uma ngabe uShembe lapha eGibisila athi baba nabo abantu bakho wena somngenisi ababa bezimpuza abathathe abasekhona bamthuka abantu enyameni Sinami
kwabokuqala baseKorinte. Hayi bantwana benkosi. Bekuzokhumbuzana nje uShembe siphambi kwakhe umkhulu weyibosha ngabonke. Bekuzokhumbuzana ukuthi kuwenzeka amakhizana asekuncibile. Usuyeza ukuthi sengiqala nokuthula. Ngoba uShembe uShembe mshethile ngahlona ufuthi ukuthi ethi ngoba abasa bona lapha ethi-ke ethi kwabesibili. Yeah. Nkosi yami ubungithanda singakaqini yezindaba bekuyindawo masi bantwana benkosi. Ushemba bempewa nanyawacela uthando ey'nkosini zenu. Inkosi ukuthi